I pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji Top 10 video. Ja sam Top 10 Balkan i danas ću vam predstaviti 10 najčudnijih životinja na svijetu. Uživajte. 10. Takozvani nebeski zmaj dužine 20 do 24 cm pronađen je na području Australije i hrani se planktonima i malim ljuskarama. 9. Riba hobotnica. Ženke su dugačke 2 metra dok su muške hobotnice svega nekoliko centimetara duge. Žive u tropskim i subtropskim okeanima. 8. Krcica sa 8 noseva. Pronađena u Kanadi, dugačka je od 15 do 20 cm i ima 44 zuba. 7. Blobfish je riba smještena u australijskoj ostrvskoj državi Tasmaniji. Živi na dubini od 600 do 1200 metara i dugačka je 30 cm. 6. Sluzava kineska kornjača, dugačka 30 cm, pronađena je u azijskoj Rusiji. 5. Kristalne žabe žive u Srednjoj Americi i hrane se jedne drugima. Njihova veličina iznosi svega 7 cm. 4. Životinja po imenu Aje Aje veličine 37 cm, pronađena je na Madagaskaru i kako naučnici objašnjavaju liči na slijepog miša. 3. Gusjenička zmija zastupljena je svuda na svijetu, u zelenoj i u brown boji. Dugačka je svega 7,5 cm, neočekivano za ostale vrste zmija. 2. Olingito, životinja koja živi u šumama Kolumbije i Ekvadora, prvi je sisar mesožder koji je otkriven u zapadnoj hemisferi u posljednjih 35 godina. 1. Gušter od lišća, dužine 6,5 do 15 cm, pronađen je na Madagaskaru. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, kroz očiću možete kliknuti na moj prošli video i nadam se da ćete uživati. Vidimo se sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav, čao!